U Greneth sangmah ubashong basa Mendikri South Khasi Hills District ula ai da kajing thoh sha tourism minister halor kajing no chiliang ke kampen roy haka kam jngohkai perthai hapdeng ka Khasi Hills bat ka Khasi Hills haka city U Greneth ula kedau batang katang sora kalayo adu harus pa lai pulai kelur maka projek PM Divine Scheme kadba ka Khasi Hills kabadan sibon ki jaga jngohkai perthai khamtam ka South Khasi Hills District kam yo ai na katinga skhim la kedau U Greneth haka city jong haka city U Greneth ula kedau beniaru ya ka jingyo ka than sora na ka PM Divine Scheme kabalong kumni harum kasora experience hakun madan kabalayo hadu sispa hat sau pon kendai bersau kelur kanno kalikai falls precinct kabalayo lai pupra pon kendai pupra kelur kamau smai eco park kabalayo ar pupra pon nyo busan kelur kasela riverside development kabalayo khat lai pon nyo pukendai kelur ka seven sister fall viewpoint kabalayo khat way pon jiru henriu kelur kamau smai cave precinct kabalayo kendai pon henriu sau kelur ka arwa cave precinct kabalayo san pon lai henriu kelur kawa kaba falls development kabalayo san pon alpopra kelur bat kawa kaliar canyon viewpoint kabalayo san pon kendai san kelur